Wapia kitu mata vigendo ongea hapa sasa. Unaona vile nimegonjeka, naomba msamaha ama mnaenda kunisaidia. Hiyo gonjwa inanisumbua sana, miaka 4 nazumbuka na chika mwaka wa 5. Nilikuwa na chita sana, naumia sana. Ama mnako na usaidizi, mnisaidie. Serikali naomba usaidizi. Naumia sana, zilali ni kuumwa na kukulukula na kula ni vitu. Guys, kama kuna mtu ako na ndao inaweza msaidia, ama kuna mtu anaweza jua yani vyenye anaweza msaidia huyu mzee, naomba usaidizi wenu, maombi yenu, hivyo tu atasaidika, hata kondawa. Shukrani.